bibu najya tubyabarebera byana byabo kugamba Chairman katugunda mugisha Samuel cyamano C5 bitu wakaza ngo ari inkota kumanya umuntu wahanse cyari kurabona we nagamba ngo namuyamba byakumiyamba tukubireba ataga n'amatego umuntu wagurisha gakunama kirimo tukakashata mu kwezi kumwe just ahereze kushoza a lot of money zota kubasa kugamba zigambise buri yomwe budget iri extreme agitira guto rwa buremba kazo hati kuko bugamba munira kari yabanyigirwa kugatsagumiza muntu gamba we must know who is the contract of this road chabe cyo kugaruka muri rubuto rutse kugaruka kandi chabe cyo kurwekora rutse kugwekora mukarwe kwasoza 1 billion ya president 7 ntunda mutoreze kabuta biro na hata gukorera batugambara movement neyi uka harho abantu abana bagize kutamasa complete cyo rubuto rwa buremba kazo nijoro gutwara budget etonganise buri muntu a lot of money jiraiza kuzikore mutokina zikozire ngutemo unkarebe motoka yakashata within 1 month maha zekuriya amategitu ebyubwiga by'abantu nibecukaha hateje motoka kine kiyabwa na kine kiyagera kunkuru gutonda ushuma rwonka bakakwata kitaka bacurundaha you can just see aho nakwa Chairman C5 hata bana babasa gukora this corruption erukushwa etakushwara from this distance hatu expecting ati yono tekateka ngo umirembo ya Chairman hana basa kuba hana hata uko inyuma Chairman hata kuri nguruse tekateka ngo nuwe ari mu tukorwa cyenguze